Kratko samo na jednu temu koju je već otvorio prije par dana ministar financija i trezora gospodin Amidžić. Još ja da dam jedan komentar s obzirom da će se ta tačka vezana za budžet naći na sjednici predsjedništva zakazanoj za sutra. Da kažem da je ono čime se sutra bavimo na predsjedništvu rezultat određenih neustavnih intervencija. Ja sam kao predsjedavajuća u periodu, dakle dok sam vršila tu poziciju, predlagala 2 puta budžet institucija Bosne i Hercegovine. Imala za to uporište kako je bilo dogovoreno ili koncipirano u okviru savjeta ministara i predloženo od strane ministarstva, dakle financija. I slagala sam se sa tim budžetom, zato što je on bio i realan, bio je primjeren, a isto tako vodila sam računa da se budžet usvoji u neko pristojno vrijeme tokom kalendarske godine, a ne da se time zamajavamo kao što smo to radili nekada i često već na samom kraju kalendarske godine. Ono do čega smo došli u međuvremenu jesu bile intervencije Kristijana Šmita, koji nije visoki predstavnik, koji inače nema pravo da interveniše ni u budžetsku sferu, finansijsku, kao što nema pravo da interveniše ni u izborno zakonodavstvo, kao što nema pravo da interveniše, a radio je to, dakle, ni u krivični zakon Bosne i Hercegovine, sve je to radio, mimo Dejtonskog sporazuma, mimo Ustava, mimo ovlaštenja koje je on dobio, dakle, po aneksu 10 Dejtonskog sporazuma i doveo nas u totalno jednu, moram reći, prilično suludu situaciju ovdje. I onda nakon što je on intervenisao u budžetsku sferu, odlučujući on kako da se izvrše isplate određene kad su u pitanju, dakle, namirenje po osnovu arbitraža ili nešto drugo, dakle praveći planove kako da se on odlučio, kako da se prave nabavke ili kako da se nabavlja određena oprema, mimo onoga što su rekle institucije Bosne i Hercegovine, bez bilo kakve saglasnosti, bez bilo kakve konsultacije, onda se pojavljuje i ova verzija budžeta u kojem neko pokušava opet na neustavan način da tjera cijelu ovu priču dalje. Dakle, budžetom ne možete da predviđate kategorije koje su neustavne, odnosno da ih svrstavate ili stavljate kao opterećenje budžetsko na onaj nivo gdje one ne pripadaju. To su ovdje urađene kroz određene intervencije, kroz određene amandmane. Pri tome vidjela sam također amandmane koji predviđaju da se, ako je zahtjev budžetskog korisnika bio jedan iznos, onda mu date još duplo toliko, iako on to nije tražio, a s druge strane zanemarite ono što su tražili radnici i bore se i sve ono što smo mi već mogli da uradimo prema tim radnicima, intervenišemo, da nije bilo lažnih objašnjenja, lažnih, dakle, izgovora koji su tražili sve to vrijeme, kobajagi govoreći kako Republika Srpska opet kobajagi hoće da ošteti budžet Bosne i Hercegovine, iako je svima jasno kako se namiruje i kako se može namiriti, dakle, bilo kakav trošak nastao po osnovu neke arbitraže koja je, dakle, vezana za neki od entiteta ili za neki od subjekata, dakle, na prostoru tih entiteta. Prema tome, to su sve ludosti bile. Ova zemlja ide, dakle, u sasvim pogrešnom smjeru. Ona se kreće kao brzim vozom u nekom neustavnom pravcu i mi sad treba da prihvatamo takve izlete. Dakle, moj stav jasan je oko ovog prijedloga. On je neustavan, sadrži neustavne elemente. On izlazi u susret volji neizabranog stranca koji nema pravo da se petlja i gura svoj nos u bilo koju oblast, jer za to nema mandat, ni ovu finansijsku kao što nije imao ni ove prethodne i stoga će, dakle, i moj odgovor biti takav. 2 puta sam stavljala budžet na dnevni red, on je bio pristojan, bio je smjerom napravljen, bio je racionalan, bio je realan i bio je ustavan. I na to sam ga podržala 2 puta. Ovaj je neustavan, sadrži neustavne elemente i nastao je kao rezultat manipulacije da se prvo sačeka intervencija nekog Kristijana Šmita, a da onda nakon toga moje kolege kažu, sad super, stekli su se uslovi da usvajamo budžet. Slobodno. Samo izvolite naprijed. Ovo je put u opasnu sferu. Dakle, put u opasnu sferu u kojem su pognuli mnogi glave u Sarajevu i samo čekaju da neko drugi uradi za njih posao. A ja tvrdim odgovorno da posao koji Kristijan Šmit radi za Bosnu i Hercegovinu je opasan i loš posao. I već živimo sa posljedicama njegovog opasnog, lošeg, destruktivnog posla za Bosnu i Hercegovinu, ma kako on sebe volio da hvali i ne znam šta priča o sebi. Dakle, ovo su sve bile vrlo loše i pogibeljne usluge za Bosnu i Hercegovinu.